Projektantski biro DIF Marine and Energy Solutions i Brodosplit Brodogradnja započeli su saradnju na projektu kreiranja ambijenta, dizajniranja i izgradnje prvog kapitalnog ratnog broda novije generacije kategorizovanog u višenamjensku korvetu sa elementima mornaričko-vazduhoplovne opcije. Brod će biti namjenski napravljen za potrebe Hrvatske ratne mornarice kao i za izvoz drugim zainteresovanim stranama koje potražuju moderni mornarički borbeni standard brodova. Višenamjenska korveta je dužine 90,7 metara, visina trupa je 7 metara na glavnom rebru, širina je 13,2 metra, maksimalna brzina gaza 26 čvorova, ekonomska 22 čvora, a sa električkim agregatom 10 čvorova plus. Brod je prilagođen za operacije pomorskog nadzora u plitkim i dubokim vodama, osposobljen za 61 člana posade plus 10 članova podrške. Na svojoj plovnoj pozadini instalirana je sletno-poletna platforma za mornarički helikopter opremljen za operacije vazdušne podrške, transporta i monitoringa, prilagođena za NH-90 ili Sea Hawk višenamjensku letačku platformu helikoptera. Postavljena su 2 krana za utovar i istovar i manipulaciju tereta kao i hangar za helikopter. U planu je i instalacija i adaptacija 3D radara i elektrooptičkih segmenata za lokalizaciju ciljeva. Jezgro navigaciono-operativnog sistema korvete čini integrisana mrežna baza povezana sa senzorskim karakterom, oružnim sistemima i upravljačkim modulima broda. Raspolagaće sa elektronskim sistemom djelovanja, mamcima, daljinski upravljivom stanicom za topove, odnosno automatizovane pakete PVO mitraljeza, protivvazdušnih sistema i ofanzivnog raketnog krstarećeg rješenja. U opcijama dogradnje i u zavisnosti od naručenog paketa opreme spominje se i elektronski sistem za ometanje neprijateljskih radara i nadolazećih projektila dužeg dometa, koji bi pokrivali prednji odnosno pozadinski dio broda. Prednji udarni dio čini top 76 mm, odnosno opciono 56 mm sa višefaznim režimom gađanja ciljeva. Protivvazdušni sistem raketa smješten odmah iza glavnog prednjeg topa sa vertikalnim lansiranjem, kapaciteta 12 raketa. Na gornjoj strukturi palube iza komandno-upravljačkog mosta instalirani su kontejneri za paljbu krstarećim raketama protiv brodskog odnosno protiv kopnenog značenja. Kapaciteta 4 rakete dugog dometa. Tu su i silosi za ispaljivanje lakih protivpodmorničkih odnosno protivbrodskih torpeda kapaciteta 8+, zatim instalacije za daljinski upravljive stanice kalibra 30 mm na obje strane prednja i zadnja korvete, laki daljinski mitraljezi 12,7 mm na obje strane bočne strane za bliski kontakt i dejstvo po asimetriji. Mini dok za višenamjenski čamac 13 metara dužine specijalizovan za spašavanje i intervenisanje u pokretu. Gledali ste Vojni specijal. Lajkujte, podijelite, pretplatite se za naredni sadržaj. Veliki pozdrav!